L-eks Ministru tas-Saħħa John Dalli qal li l-ftehim li jħoll l-iskansa minn obbligi brabta mal-isptar Mater Dei inżamm moħbi minnu. Żied jgħid li huwa kien maraf bih 6 ġimgħat wara li kien iffirmat. Fi stqarrija John Dalli qal li nhar il-ġimgħa kien imsejjaħ biex jixhed quddiem il-bord ta' inkjesta li qed jinvestiga l-kwistjoni tal-konkrit f'Mater Dei. Inkjesta li qed titmexxa mill-imħallef Emeritus Filip Xiberras. John Dalli qal li f'din is-sessjoni kien stabbilit il-fatt li l-perit Paul Camilleri qalu li kienet jirrealizza li ma kellmux dwar l-eluq tal-ftehim ma' Skansa. Paul Camilleri, l-prim kuġin ta' Lawrence Gonzi, kien jinnegozja ma' Skansa flimkien ma' Brian St. John. Brian St. John kien imexxi l-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi u llum huwa kap eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista wara li jażlu għal dan l-irwol Simon Busuttil. Fl-isqarrija tiegħu John Dalli kompla jispjega li l-perit Camilleri kien batlu email f'April tal-2009 u qallu: Dear John, I realize that I have not communicated with you directly regarding the closure of negotiations with Skansa, despite the fact that Brian advised me that he had briefly informed you about it. Ftit kliem dal-email ifisser li kważi xarejn wara li kien iffirmat il-ftehim qalu li qed jirrealizza li ma tkellimx miegħu dwaru u hawn taħi dettalji ta' partijiet minnu. Għalkemm Dalli spjega li f'din l-email qatt ma semma l-waiver li jħoll l-iskansa minn kull obbligu ieħor. Skont Dalli dawn il-fatti juru diżonestà ta' dawk li pruvaw jippuntaw subajhom leħ u jallegaw xi ħaġa ħażina min-naħa tiegħu, nies li skont Dalli suppost kienu jafu l-fatti.